Hii ni Weru TV. Tuko 33 akichitiere nende twithira twikinya kithurano ne kinene kira kiete ribonene na kauna ndiko kaita karawe muringi kuro kethiro kiona uchaloro kwithiro kenda nebono ndo kinyampumi chiagie kithurano chithirite cyuma irabonene na konania bura atongere mwanya kana siasa mwanya bakwithira baicindana na bangi na bonende bakiriana na mpumi ende kwantuko 30 na yelechete untobo kethira bukioneka ende tuko 33 wewe ngwanende ukethira ukimenya nuri kwengwa aina ombani na njira ya kuringa kura yana ngia maingi ikienda tuchieto Weru arende mbere yara twikirete orito kienda tui Minister wa Oremi Peter Munya kuromba karibatiania ntukuyile ethire akiamura nuri kwa kawata mbaru kikururete kiongabana na bwa karibatiania bakiwa bakawata mbaru William Ruto Ngabana kiraitu umurungie kwera Munya atigie kuringa siasa cheke mirake mayani ni onto naremi kuingeria aremi kinyama werane ya bonus Namunini woro kurira giteke ongabana account adarakani dina kyama kya Jubilee Professor Njoka ni Weru kunja kuga njoke na murombede twike munini okiende area Norubaru enende tuketa tukuretera gichunchike bile kirono mwanya ntangurutano ya Bodhogo G West Mwana ya toma dhidhia Weru ari ni Maureen komena nigeto PHINEAS IMAANA Nteto cheru da mweka mberia da ichichongwa Munini wa Professor Erastus Njoka uriochwa yete kiongabana county adarakani dina kiama kia Jubilee Dr. Geoffrey Muse rukunja na ugite na dirite nende akirega iromba ngabana Njoke reo mutikiria munini wo kinionto atendi omba kuritaniria nwengo enonto bokumanya nwe kinya kwithira akire mwa kuritaniria ngwena engineer nyamuka gwimba na wera nende wari ngabana wa county oyunwe mbaira gwa mwana murweri gitikyo bunge maraiba meneti otungeri omudhomi Njoke na kaiteno kuno ndege tonga bongo na dirite akirita mukana kiekare kembioki atekageria kuyakura Martin Mugambi aina chotareria Maniere kurudwa atongoria bakirombera kura ndeni ya kaunti ya Thaa Nithi arakire micemanio ya Jubilee Geoffrey Rukunjora no munini wa Professor Erastus Njoka ithurite kira kiagiririe atuika munini wa ngavana muthomi Njoke igoro kunja ndakonje chonde ndakonje chonde na kuinaina ora tujinano na kuinaina wananiona njerete Njoka munini wake lakini nkuona bwana aranyamaririe muntu ngera ado chetera kandareka ndamwira ngongo niyo ndirutawera na muntu akonyamaria babangi akiaria mbari ciegamba ng'ombe rukunja thiete na mbere kuga bura bakaruta wira na gutariria agikathaga bura arutaga wira mbere athungira kiri ciacha ari mwarimu wana baba pamwe nkona yuthie nene muno na ara politiki nikira nene ruterwa Meru wana ndo Meru baregete na nigo atienda mbumano karete de principal na umeange 14 lakini ndabere gitare okinya na Njoke wetu Thaa Nithi
na wakangwatana na murutu wera ta Professor Joka torutera andorato we utongoria wakwa wa mweri ungi ningube ani mukundura ngekira rami kuma na pale kibugwe nkinya Isiara mbareti ya matinia wandia mithero kirigicigo mbunge kia Mara Mochia cha gitonga Kaburubongo agwatanite na atongoria bangi Kathumba akirombaga kura cia mubunge kirigicigo mbunge giki na kuga mubunge Kareke Mbioki atikageria kumuchorera kang'wega kumuia kura kiri kithurano gia tariki 9 mweri 8 mwanka uyu na ndenda kubwira atiri me antu baingi bariwanga kai wa kura nonga mtu akomomba kuyetia mbongo nonga mtu ai onawe tukamwira bagale mbongo no mutaalamu wa mitandao kuna mtu wetu uni wira na thomere na ni untethagia thirikari na kwa huma ntuma kutuma kura na mitandao mimi ndio expert leo vijaba kinyirina na wakiwa mitandao kuna vifaranga mbongo no vijaba kwa hiyo takawira tuko pamoja kwa wote mtu kaja jao Kintu kile kwenda yoko ne bakale kwa Mbioki na tobao ni okeri okira wa leo todule ni Ruto na bomo dule ya mbungu wa UDA anga MC wa UDA shaitani ya shindo wote mtu hata wa Ruto Felix Dei nwa kanidi kolokia mbongo kuna mtu wetu kwa kale kwa ngine ndio kusiga kutini kao Kiathoni wa gikunwe ngavana wa tene wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa haraithukira ngavana Muthomi Njuki bagwatanite na atongoria bangi bara bagwikia thoni giki leo mwira kale kwa Mbioki Doma Muthomi Njuki Kataya Kabao Ninga okera mbere ya tariki 9 Kinera mugona ni akorojero tugaga njoke ndamwesiriria kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi na nyuma ya kampuni ya ndondoria mizani kurekia mpomichi ya ontuko ya warona kona niya seneta mibika lentoria tungeretie na ngavana kireti murungiari na mbaithatu nende miari mwanya nidirete kiumaira nyuma ya kampuni mwanya nende ndondoria kwithira kireka kia onturia bwa mwerekeri wa mibango ya kiama kia Azimio 1 Kenya Rote Romero wakili Mwambi Imanyara na ugite ati nibedirete nende baitumaira milioni 1.6 kubwithio onturia bwa bwongwa na bariona nende kiraitwari Tebo bangi bonde wale wanajulikana kampuni kubwa itiere ntuko 33 mbere ya kidurano kia mweri yoenana pomicho ontuiria ni kumira kire kampuni mwanya chiondondoria the data reporting officer pomia mona bu ni kwambukirwa na njira mwanya ni ya siasa muno bara bakwithira bakiro yereite kidurano neki bamwe bakioneka wetikania nacio na bobangi bakiriana nacio. Who pays the piper cause the tune kuringana na wakiri Mugambi Manyara uraniwe mwerekeri wa mibango ya kiama kia Azimio Meru ni ati mpumi etena omakiu ati nikaikwendera rutere rumwe rwa gisiasa demonstration ya mantu ya mea ya yitakuja nontu awandie eitene yari merina before the general election iko in serious display public confidence nontu wa urato ritete ngugi uria no ureaga mizani mbere matwambirie au na uwe nonete result cha mizani nyingi muno they have been very consistent mithika no number 1 na inge ciumaga they have been very consistent mithika no number 3 kuringana na mpumi cha kampuni ya mizani ireira rukiritwe Jumaine ni ati seneta mithika lentori no tongeretie kirigi chunche kia 36 kiriyana kawira mwangaza edira kiwa taira 29 kiriyana na wenga bana kireitu murungi edira kiwa taira 28 mwe
Mpumi Mugambi Manyaraura nowe mwandiki munene wa kiama kia basari atiwetekania nakio ni untu kinyabo ni bethirite bakibutha kia mpumi ciao na ngabana kiraito nwe withirite ahitongera kia utwe iturithagia our own independent credible opinion polls. Actually every 2 weeks to spend 1.8 million kuthithia opinion na tutiririsaga na purpose kuthithia ikenda tumenya ura twa approach siasa inaturi iguru inaturi nthi imbi tumetetwa twindi tumba kuthithia atakenda tugitatia to correct at any rate combined popularity akawira mwangaza na mithikari nturi itikinyanya ya Kiraito. That's one indeed. Kiraito ari na 53%. No kuigwa baba combined yao yari 46%. Munini wa rais urano mutungeria wa kiama kia UDA William Ruto amuna kuoneka we munini wa Kier Gachagua kuringana na mpumiti ya IRS muthenyo Ruari mpumiti ya kampuni ya Infotrack irona ni Dr. William Ruto na Gachagua banyuma mutungeria wa Azimio Raila Odinga na munini wa Kiama Karua na 19 Raila ene chunche kia 49 kiriana. Hebu nione kura ya hasla, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Akiari muthenyo Goro kaunti ni Isiolo Ruto na reanite na mpumi na kuga ile tumeka kumutharia akiwa atiaregani baki ibare mibunge njira ya bomba kwithira bai mutharanio. Tumewashinda na manifesto ati wa sasa wamebaki na mambo mawili peke yake. Wamebaki na opinion polls, fake opinion polls. Wanasema sijui nani yako na kura ngapi, nani yako na kura ngapi, nani yako na percentage ngapi. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Isiolo, opinion poll itapiga kura ama nyinyi ndio mtapiga kura? Si nyinyi ndio mtapiga kura? Tariki 9 mweri wa nana irani ntuko 33 kume Ruari akenya mona bu nibo bakarita mpumi nja irabakethira bagita ndebene no chala mutongeria urabakwenda. Minister wa Urimi Peter Munya natumirete ndionga yekio kuyana maratathi ya miunda ndeni ya kaunti ya Meru ya kiwanja kia kumineria na kuyukia ya kiwanja ya kimuneria munini wa rais William Ruto akiuga ati kwa giteyo rais Uhuru bone ndibu yete agichokeria Ruto urene ndi wa muithirite mutharikaira kindionga yeke na nonto bakwigamba muno kaite no kau no bakaribatia nini baugite bo baiwata mbaru munini wa rais kirikidurano kiete kiri muchemonio yurane ndi Munya akuithirite akibutha kendene ya Keni kia uruma ira kirigia katumanyithie chikinya. Waziri wa Urimi Peter Munya auminyumane atongera bangi kathumba barane ya gwati mbaru murengo jwa Azimio la Umoja ni bagitete ndionga ya ontere mwanya kaunti ya Meru bambere na kirwe gicione kia Bore Uru Stadium ndene atigania na nyume na mawa gicione kia Gembe South mutaratara na jwa kwenya na taito ndinsi semiunda na ara kari nkuru kia ngirie kana 60 baigwatirete taito ichi. Mheshimiwa Peter Munya nukulikane turiongete Bore sana inyare twarugura bwao ya Ntumburi nanda kwira twina thina inene ya taito muno ndene rwirwa rera naragutwire kwina thina na narwa ikumba gukinyanira tuthingire ni thirikari yetu mpetu beri bwega tiandone rware na mukuru wa kwaria former councillor au taito ndindi anjiro mizo community 60 ai mwana mwangaru atamiona amicheita kinyanta atamiona egitera kibaki atamiona tasama kama Embu yote ni taito 9,000 peke yake. Kiona Makueni 26,000. Kiona Machakos 82,000. Kwa hiyo Meru ndio iko number 1 na 106,000 titles. Mara moja imefikia mwananchi. Sasa mwananchi atakuwa na uwezo wa kutumia hiyo title kama ni unataka pengine kupata kaloni unaitumia, unapata kaloni yako, naenda biashara zako unalipa. Nekire ndionga iji na RCS Munya yukite kanya gaka nene kuthombia DP William Ruto na kumuria rais Uhuru Kenyatta gitio na ara orite akariba kamuringira kura John Ruto atiboja mutongeria mehario ira nayo ejete ntuko inkai nyuma ya DP Ruto na kaboro yao kurionga Meru na kwarukira Peter Munya nene kuona munene wa thirikari akirwama muchemanio ni akiara iriantu abe anenda kuringa president kundi
Burai webo bwe. Yani aye tanto state nyumbera la raya kidrikari. Karen. Bia kure biwa kure kuibia dhirikari. Antu ubongo bakamati bete bila bakare wabyo baana byo ninto bia dhirikari. Aye Karen nyumba ya kidrikari. Akawabure nda kuringa president kundi. Na hivyo ombera mukarigira muntu ukura che president kweli ya president yo Kenya. Mende hivyo kwa umwenda kwa kariara. Bokeda botamu ichi botamu menyeru. Keri ante cia maua munya na iteterete na gwite kwa maguri jainto na kuwa gutono akuritana na Nteto yende ne siasa bakomwaka ntaka kiuga into kabitete kunde ajande gorone Wiki ya kodia kurea no tute mtu wake yiteti. Hali ya gharama ya maisha imepanda. Hiyo ni kweli. Na watu wako na shinda. Kwine to mitumenye inde onde kariyo dunia yote. Kinya Amerika. Oita kwa internet za hiyo kuona. Na antu ba inachiva kuona. Kwina president wa Amerika wego akira antu bo kitumete into kietatea bitia president wa Amerika. Kwa hiyo baraba kodilo kana aba iwira ni Uhuru Kenyatta. Kaba kwenda oburongo era. Sio president Uhuru Kenyatta amefanya hiyo. Ni dunia iko namna hiyo. Hawezi kuwa yeye ndiye Rotere rurungi kienine kia uru stendi mdene atigania mataro jamuyane jone kene koringa iga na boni nyume bomwe bakari gusumire muthenya barigisi na kuga bo bakaringira William Ruto kura ende rutero Azimio ni urongo. Tiro iko kwa internet ukienda utaisoma. Iko huko. Sasa tomba kuringa mtu ukura. Tomba muringa. Mtu ukura yo. Aye. Oh, wa muringira? Kunu hebu kwenda kuringira. Nkiripotera Weru TV kuma taunini ya Keru gicigono kia Bore mbeta mawira kerigia. Minister wa urimi Peter Gatira munyano ritia karibatia nene ndebedera bayo munankara ntuku ile yake bareke kwedira itomera kya murueri wa gete kya ungabana wa Meru rakedira kya tambaru ke kidurano ketekira nende kitieri ntuku 33 ake ya mwana bo nanjori nende ira kwedira tetaneti ne batungeretu nempuru wa Bori na gakimbo ibawete bobaye wa tambaru muri kyombe wa gete kya ungabana kawera mwangaza mukirimedeka kaatumenye bichio. Akiaria muchamanio ya kunenkanira taito cia miunda ntere tia urotigania westi waziri munya na chukumi baraba ukari muchamanio yo kuwa no wengwa kwa tambaru etene kyo gavana bo kaunti Meru na machokio yawe urinda urekambie national kenda bukara yamantu naambi na thirikari nene na ibuto wekwari na munene President Uhuru Kenyatta ndarekere ku resign bya kuromba kya governor. Onto kumanya na ayo rubukendo tezo kuma nao. Kana utukwendo tezo kuma yuru. So wonne hukariria manto na ara yuru. Uko njuru. Bange na over tembi area ya county. Nende kuna barabara wambi butedura bwe. Uyingo bukaringa Rubini. Woni ndo Azimio. Woni ndo Azimio. Kamu kwenda kuona nyenye kutu na mambo ania kamu teo na bubu karinga. Poteki mabungo bone. Wile lewaba ikubone nombe kio bodi turanguwe. Sawa sawa? Nani mkate hiyo kauli kwa nini mnataka kusikia kwangu? Uwa motivo niwe kwa karibu na wampuru bakari yako wanda kubwa Uni kwenda sheria kia Azimio kwenda kudukia. Atorekanire au bango kaburu apakaite. Okaite na kawomo baraba kurombete kyo bunge bwa mwekuru kaunti ne ya Kimboi nayo kete kanya kaochokeria mulo Amerio kia makia Azimio kaunti Meru wakili Mugambi Manyara
kuumania na meambo Already the rules are crafted. Nairobi. Either comply kanete. Utuomba kukethera gakia ati support resolutions, I mean guiding principles chia asimio. Then mtu ati asimio. It's as simple as that. Utu mtomba kweja na rules chiawe. Kinya ni am bound by those rules. Kinya kiama kiamba is bound by those rules. Na pia mabio bound by those rules. Kaki is not special. Rukuru azimio irokoneka weta na mbele kwa arama kaunti ya Meru nende nyumega kio tangasa Weru ne watambaruka wera mwangase etene kio gavana urao kirombae mtu kiombe Nambiaru warekuwa ndega kimpoi nga support gavana urao kwenda telazila mbasi bambera support keraito moronge nanto keraito moronge arena candidate wa we urare tete kenda achindane dia noe awe papelese tepirere urari etenda kampanya kenda baya kuambu na antubako mapenza inga bana urando aminwe mekawera wangasa kawera mwangaza nuenga bana urari tete koritera Meru ngoe wana rambo baba kwa mambia marinda ya basi nau baikora ilipeta ila baiyete kere kaunti bale ni tote kwenda kaunti ya Meru korienda antubara hapa kamenyera itopia Meru isa kama ntubetu kugamba kura tariki kenda wali wanana wali alina njala asanteni sana na bongara kieke ngangi manto security ya kwa area tarene manto na yeye kurura kwa thoko emiranthe urwe Somali waziri munya akiaria Nteretia maua awete mitaratara no itete na mbere kuthia twakenderuoka Tulikuwa tufungue miraa kwa mkutano ile iliisha ya jana, lakini president wa kule president Onamo Adishu hawa watu imantu atira umbire kuia kwa tutadiririe ngwira, lakini no URETERI nene iba kwarania noe na kama ngoro ntukwirake ne yite yero atira umbikire no tunarare omena taki president wa Somalia aitu ayetaki na taumbire kuthire muchamani wa ayetaki ya muchamani wa urare Kenya. Mkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika na nikumira kinda tunende mukiri wa Mithika tukwitha tukiona akanya ko kunoka ende ugeta kura nontu inchokerete na Nteto ingi Morutira jo kinyanire bathirikari jo kinyete ntorene cieto muthenya jo rojo gukethora na urugure bwa miradi ya weti na mbere kuma kire thirikari Nterecia bore mambura ja kurugura kwa multipurpose hall Nterecia na aria ukironya primary school jageta na mbere kwambiria thainya cia rokere mambura jaja jagakujirwo ni anene bandu wangi mwanya cia thirikari bareo CS Magoha na nkatha yetu CS Margaret Kobia na Bangi Kathumba mambura jaja jagakwijire moko emwe kire Weru TV rumuri rwa Ameru. Yes, bunge irienda antu baba ithi na inkumenya antu baba ithi baba ingi ba South Imenti kuri bo batina ngugi na ndiuga ngaka Youth Art and Innovation Center na ekethireri job center ari antu bageta bakethira ngugi na ara kwina ma computer na internet ugatumira free of charge kenda umba gwitethia uri ugwe mo youth na inkumenya kuri bangi batithomi bau batithomi na barikiri different sectors tukenda bugwatana ke groups kenda through JCR MP tubunenkera mbesa bore youth kwina youth fund irio uwezo fund kenda bugwatana bore babu ija group tubunenkera mbesa bwamberia project bokere jama youth gutego ko mbesa banki kana sako kairi tukabunenkera mbesa yu bukari aitena profit. That is my agenda for the youths in South Imenti constituency. South Imenti. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G2 wonti mbere ningucokeria Murungu nkado nuntu bwago mpakanya gautongeria ntubego G2 miaka 10 na ningucokeria ntubego G2 nkado nuntu bwa mpakura chiao
na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ecologists tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana betu ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone njega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka ecologists kende rweri ura njega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntobe ecologists mwekuru mukuru atanabaya na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Beta wa medical nturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonde ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike senator wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanare kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri sheria. Ingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Yetu sako ni okugwata ogeni kiri M-Banking na arana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki arandire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Kenya. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Nwe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwa inya twina ICU as a public hospital. Ndiri learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaa ino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na ari sabu ya unda bibia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu
nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Hata nikanenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado hata seroli lava. Nantiri na hata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Nya watu tola tie watu ko anda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, ikonya sibuengo ko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuto ukolia. Tumurandi yo araturetere yo ambori yo gatukiria. Gabana Kiraito Murongi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraito Murongi, Kiraito Murongi, Kiraito Murongi mero. Ebe non tubakudiretete na mbere ya kuwatanira nao ni Nteto chietu tuchogarani atinende gabana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi na trimanete na tungeria kadomba bagi siasa ntere chekenoro igoji west Kiraito nende na rite bonus ya mayani era Peter Munya edirete kairare miwera ni ati ikedire kira na chiringia na rimwe nontubra gutedira bukinga kwana nende nedirete kimuromba arike kuringa siasa na kimera kinende nedira kidangi kaira mondikitwa Nteto mutugi kare na Nteto inkuruki Kiaria nteresha kinoro ngabana wa Meru Kiraito Murongi na mbutu yawe kagitene kara gutime na tongeria Baigoji West muthejo narua kwiringira ndebe kirikurira gitiki kwa gipindi kebiri Kiraito aendelee asiendelee Nethirite akiarire kimera kia majani kiria nikio bengi bari mibako bari maga akiuga nekiri mangenyo maingi ati na kurwa na mawatho ja Meru ja kimera kiu jara minister urimi Peter Munya na mubunge wa South Imenti Kathuri Murongi bathiurunkire gicigo mbunge kiu bakijarairia bakiuga ganejo jakareta mbeca mibukone ya arimi bakiuga kimera kiu gikari wana chiringi nkuruki kana rimwe na ntuku sherwa mono nyuma ya bonus kurekerwa chethira chitego kinyambe chira bae iwirane Nteto ira Kiraito ithukirite akiuga nande ni bareterere barwega na riu mwankira bano gaigwetera batirwa ni riwa riri kuthwa wankire mbono chitite ndiko kionyo ndero ya chiringi gana omweri ni mujumbe okuga u ndewa ntimo kararie nero chiejari ijeni kongera ya kinyega na rimwe kinyeni kagitate yani kongera nontu kutino ndaigwa mbece iriku ejayu nandi tuwetera nandi itera kinyega na riku Kiraito nande akiuria kimera kia majani gitibati gutonyithwa kana kuringa siasa na akiuria arimi bau ba majani bakathingatana na mwankijo maragara ogeanagia na mwankijo ai yarumuri na mwankio maragara tufanye kazi kwa utaratibu nantu bere bangi uma nandi bakiringira Kiraito Murongi ndebe nandi batu tukiringa siasa tukarobagereta kwa comparative politics ikenda alto bakigwata kamene na Meru bakiuga Kiraito Murongi gotengo giaritete toria miaka etano ya Munya na mwenzangu etagwa Kambutho ingogere kwerutetwe Igozi West Mujumbe no weta akiuga Kiraito agetiatea gotengo giaritete wa compare ngogesia Kiraito Murongi na cia Kathuri Murongi wa compare Banali tukona kuitareta social development. We want to touch the lives of the men, the women and the youth of Meru. Are we together? Na ndantu betu eu ni asante rankwenda kubutigira ntuwa kunkamata siasa na gitarine muno ni mushemano jura rwirigite kyo bunge South Imenti bakabanire kenine kiu alio muthuri mwegoro ari muruiri kiumbe Dr. Shandra Kimoitura ni muruiri wa kiama kia Jubilee na Gideon Kimathi ni wa kiama kia Mbas na ndenkuye ya mukura cyakwa cyonde cyego jina ile kwinyinge muno haleluya ibugwete kiyo kwambe ya narua nkojo na goko ya njoke muthuri mwe bwije na ntetera manto ni aja na kumenya nuwe sia na raka buretera
Wanto ndai number 2 bombi tithia Weru. Number 1 Karokere na Taitere. Toga wanko ni vamu. Ntareki kenda. Akairere. Aya wake vane kona mulago. Babu wengi ndio ni Kimathi ya MP wa South Imenti nuntu wakana inkuboromba kura chienu na winyia po nene sana. Waigua ngidio ni ya MP. Riria baba keja kuromba ngugi na mwana. Tikaba mpeni mwana. Tikaba mwana ewe ngugi. Mwana ewe ngugi. Noe mwana atimenyerere. Na indabo itanira ndabo irakairo ekweria bo kamithathaiya na inkwana ibo mithathaiya na arua. Nikendega iteria boega. Kuma ungi ndio ni Kimathi aringirwo kura baba no karajia nani mpewe mareto chiare matha. Na muthia buru kirigiti kia mubunge wa Ekuru aringira Felicity Nkirote Biriri Ndebe. Na boyo kekira taskia mbunge wa Ekuru. Yetwa riako irera mbere. Ini kwambiriria au tariki 10 to batukega to mbere. Mwathani embere to batu to atuika number 1. Na kura cienu iteto ethia number 1. Kenda to kia yote kia mbunge wa Ekuru twita kuburitira ngugi. Ndebwira promise yakwa ni ati mbeca cietu cia ngaf tugatumira bwega na nkaraniria na babwe kenda twetikaniria bura twachitumira bwega. Kuma Kinoro Goji West gicigo mbunge kia South Imenti nkiripotera Nteto cia Weru. Kwa rito ni Mutugi Kare. Angina kuna se wadi abodo gochiwes ne moya wancha Central Imenti inanende yekene munono urimi pamoyani wande kaitene kairo amiri ni Patrick Mudhuri yorogo chwa ukariete kia weri ngewe amurudi kiumbe arakedra nende akinda na narombi bangi nkulukia 10 barabona ni itiyo rubo mchuna etiki Monikitua Nteto Maureen Kinyana dilonkanetie na wande ya karandi na bamabaro etikene kinya kudhuya kiloto kiona nkuluki kuthikira ugeona mateta ya kariba wande kine gechunchi kibile keriboti ya mwanya ntagurutano chawada. Ntangurutano ira yumerete kwa miaka 10 ndene ya ward ya Bothogochi West ne kieni gya Githongo. Gikene kieni kire kiambiritwe kuma wathani ne bwa thirikari nthiru MCA ari Daniel Kiogora egitene riu na mwankira turige tathirikirwa. Stadium mweje twambirite ku miaka oni ndi MCA rira ya munyari governor no wejera gwikira foundation stone nayo twambiritie 2017 kwa tutombere omerikia tukweja 2017 ndathurwo kwa MCA but mzuri ndathurirwo ndi Minister of Sports ndireja ndira jukia stadium kaire ndirambirio miaka na turenderea nayo ibuje itwakinyira antu amwe ndirauma ofisine na ara ndaumirire ofisine project yezi itendere ya kaire muntu nanduke kwithira waste na ndija gutewa aja market jo kategera ara niyo waste ya gutewa and no ikare for a very long time before ya collect keni kiaere na ndeti stadium yaere on dustbin nonto inyoga tega ukomba kuthiurukia kamera thai no wone keni getu thai imwe nkijwa kitwe keni kiajukire stadium kia antu kwa kairia mate. MC Patrick Mudhuri ni agutariria uria kugeta itana mbere na methone jawe buria kwari. Tondu mbeche che kuthia keni giki 13.8 million. One day kwirio statement yejere assembly. That statement yaandiki Githongo is 100% complete. So as MCA, as a representative wanto ndende kira ekiandika wa 100% complete na narambume de edide dinya igalemwe riu ikayarika igatuka mwake gegiri raini embere na mwange ute igale areo. So that's a moment ne kwiro ne 100% complete. So ntendekira but inda yukiri atuera bwirete ko yukia ndiroria bioria na finally gwatuikeri mistake yereo that report kwara mistake yera. So totekirie yera. But up to now ingereti with a statement through the assembly what is happening ire Githongo eka complete na the final round erwe at that contract in a cancel
they are doing another contract ongerokejo complete kieni gintu kenge keringithitie akariba ward eje ni barabara kwirondera kagoma barabara ni thuki ndaiterie kinyanjire ngeka ugwa barabara thuki geto kwa hivyo inkwenda kurungamana na inya na barabara chietu kumenya chie sasa wakende intobio tubyumba kuma miundene bwega rimwe ngari echuthurani iri ciao ti ciandiri na inyandiri ya kombora ngari cia kuthurani eria ukona stiro murimi no rungamirite kuthithia barabara egi no ntwiria riri yawe rikagitwo muthiene akirewa nikenda factory area ya Meru Central ithira ni kumba kuona mbeca cia kuja kuthithia barabara eu kenda eria riu rigitate now to make the matter worse majani no rani jara itherio reforms na ibanda bila bingi biendene no to majani najo ibanda ibiekero karibu na mukulima kenda atiga kumaira kureo atwe majani atwe mwanka Thaa 10 kenda ona gwikia na mpwe ara kibanda kiri ko ibanda bibi begerete kuikwa kwi lakini otaka barabara ina ara ibanda bire uritaka kona majani ne director ba igitaronde bebera mbeca ciao ni kugitwa kenda ithithia barabara ici kiuri kinandi ona ndi to na devolution system of government ire ku receive mbeca kuma national government to a tune of 79 billion every year murimi na bati kuthwa kithia barabara ingogia murimi kuthithia njira kaingogia thirikari na woni ki department ya barabara ote barabara kinyemwe ya Bothuguchi West nteikia proposal ni kenda yomba kuthithwa lakini tutombeta kuthithia chiothe kulingana na uria thirikari yomba kwarukiti mbeca barabara iria muthuri athondekete ni amwe na Bwinjero Coffee Factory Mwanka Kaguma Tea Buying Center Marathi Mwanka Nduruma Burunge Mwanka Kamwonyone Githongo Mwanka Kenjo Githigachio Mwanka Kenjo MCK Karumanthe Kionyo Kianthombe Mwanka Rinje Kathiranga Kiruanje Ruberi Mwanka Murinya amona ndagacha iria muthuri akete ni Marathi Kamwonyone Mbuthune na Mwanika aroiri bamwe bagete giki bakiuga bakagirithia cibitari ndeni ya ward eje tukategera ya hospitali yetu Kithongo imatha hospital ya hospitali ingi lakini hospitali itendawa hospitali ite daktari hospitali ite na equipment cia kuche hospitali ne imwe kaithuki na itirona muntu okuthithia na ndija woni ngategera hospitali kuona ndawa especially nya dispensary ira twina chondegeretie kuthiuruka Bothuguchi ndethira dispensary ciagire ndawa nandi weta kiuka kirogeta kugura ndawa na titwinde tukumba ngugiwe kugura ndawa kwa hivyo family ira nyingi ya mwananchi wa kawaida ule onthiguru na kwinyereka muno itwonete Bothuguchi West itejaniriitwe na inya sana kiri mantu jegie health inya cibitari yetu Kithongo tukumearirie gita nuntu bakuja kuthwa kinya rire batere gukaukirwa iuma level 4 itaite level 5 yomba gushugurikirwa ni national government itwonete kayuragia cho ka level 3A na inya machines cietu cia kamatwa Kenjo dispensary kana health center ndethirete complete inda gereria kurobe na kugwikia proposal ke department na twaewa mbeca twa complete ya complete wana yekirwa ndawa na arua Kenjo health center antu bakunyura ndawo tontu mbere bauma bageta kuraja Githongo kana bakenda makariene muthuri Nkorokini arugoritie dispensary ya Bwinjero na kinya gwaka maternity ya Githongo rojo negechunche kia bithato kia riboti eje ya mwanya Nangina kunyati ya kurubangia mayangia maitongereto ni mukarigete wa Kiolawi imadio ne ndiva menereti ya Rais Uhuru Kenyatta munini wa William Ruto ni onto bondo bone ndebo gisiasa na Kenya bate kwenda kumenya imbiere ati koende bedre baika mata mudaraba yobu bongwa nibo wetebo bageti kiria Rais Uhuru kedira kidura wania Kenya na kuria kamiti ya miankana idurano edira gita kina mbere kura yete kwendera rute kinyaruke rureko kaitane okau nibarombete thirikari dire nendete thakia Kenya barabarumiri ni mpara na kongela kinyabyo kuria kenda byomba kwithira byo bakinyaila
muthijwa narua akuruba ngwatano egema batongete mukarigiti wao nwera Matthew ibombite gutirimana na kwitho bagita uge bwao kumana ni throno biejite bambere bole mutongeri wa Kenya Uhuru Kenyatta amana munini wa William Ruto batige guchambane kiri mwingi na kinya kureta muthuro turuga atiri rira twathuraga Uhuru nwachoroka mutethereria tete twetera guchwa uroka mutethereria we wathurira uroka mutethereria twira unwe kwenda tethereria touga kana igwe bwa muthurire bwe uramenya kurure aja wijerira athuraga mutethio we na ndi mantu yanjeo bala bagaturetera batwe twe tujira tongeria betu bala ture bali Uhuru na Ruto arine bakumere yau yake bagaturetera thina yao mwankijwa ibote obonka ura bajwejerere batwebere nyomba yetu Thaa ciathira tuthure bangi amna bubu bodi rwangirwa myankana ithurano rutigire kagita gaka irukuringithia kura gutena ndoa kana kwendero nyarutero kana ruriku IMBC nio bukaia bukathura kinyoriku tale ni na njire njaga ukaleta kisugusungu geto kila anto baidana kio tutelewe njire mwe twelewe na muntu wonde ataka kona weru ibubu eutokuga twinu tukuromba murungu ate nabakomba IMBC ni njaga mono ina ntoba bome na ntoba ina ability na byo ntoba ina byo bakomba na nandibo morto jwao ni gutigira uronde Kenya kathura je mutongire mugongo bakethwa bakimugwata mbaru anto bakathura bangi na twakala kuthura itothure muntu ura wi sawa sawa kuma nthiguru mwanke guruguru itubaije na ndi ura kathurwa nwe tukogwa nwe mutongeria wetu ura nte akathura na nwe Kenya yakwa no tukogwa nwe wetu ura kagura nte nwe baba ura kagura nte nwe baba otenongi na tugetekeria na mantu jegi Uhuru Kenyatta kwithwa kigwata mbaru omo bara bakorwa gitekia urais baugite bo batimuria nontu gikini kioto kiawe gikuthura mutura kwenda inda Kenya bongwa nibakethwa bagithurira na gwe no kumenya oro kwenda atira kwira lazima uthura kugira ende ketha kuga ni wa kwenda na waketha tuwitekane no tekale ina thineri ko kwenda kinya kwera mantu yanje we jonthe apana mbese chawire cho mondo jwawe te chaku gitande kyawe kira mama ira te yaku nandi na tabuko ndo mwende ndo mama kinya tande na gikino tino mama ikariu ali president ene right yewe kagitaka bakiria thirikari itikirire kumenyera antu baba ingi baraba kuonekana barumiri ni mpara liyo arire te uju antu ba ina mpara muno wetu bamwe ba ina mpara ekungana itokoria thirikari itegere netetherie urakumbigika nikende bya kulabiriga kwita no kuribo nene na mantu yetu ya buja itu murungu atethia ngai nio eje ende thirikari nigwirite gutethia urayumbikika tukamenyaga thirikari niriko kinyawete na mbeca ngiripotera Weru TV mbitamuthuri Muriuki na nikumira kindeto nende ya muthuri tukuthira tukiona kanya kana tukurekeria ndeto chieto Weru ari nkatho na cheno ntubakwithira watanirite na woni moneto madithia au kare Maureen Kome na ngetwa PHINEAS IMAANA.